Kansiwa barukungiri United Technician Association ninga UTA ahaba umurundo gwa kashatu n'ekigenderero cyo koreka emyoga okuguza okugambirira no kuronda katari gubeire gurumba amakanika bebiruka ababayizi abateki abakubazire bharani hamwe na nabakurka Karen Kamugisha ashoboreire ngo abantu nabirikangire emirimo ya office nkande emirimo egyo nimiche ngukandi neshashara na sentenche abantu olumu bagamba nti bolemererwa okusoma ngodamu skilling si kituufu buli omu yeetaaga skill emyoga giri important nti kati woba tolina kya mikono kyokola obeera nga atalina kyokoze ebitabo ne wobeera nabyo naye nga tolina kyokola ekyosobola okufunamu ssente emirimu gya office tegirimu ssente esente ziri mu bino byemukola n'ekintu ky'obusaasi kushanga abaziire n'abaana baabo nibo baryaha hatarumu mushokerwa wa government nabwe Madamu Karen tukusima na CDO kwija mukatuyo mugabasheke hata byo binte butwantorambora wogire ngo MPs bitu baba baruho cyankiza kugira amakuru munonga Omuringo ngo gumwe Robert Nwamanya omuhabuzi w'ekibine cyarukungiri United Technician Association ashabire office ya RDC okubashiti wa president wihanga kuganira nawe ahanshonga ezekibina cyabo nishaba buri muntu wateka mubwire bwe yakija buri groupe irija nishaba ruteji hakiri mu mpofu nanizibwa ndondemu abantu babiri buri groupe nabo mbatware bazokureba his excellency bamushoboreke minyeto ya rukungiri omwe mara DC ni nchikushaba ejo report yanje niraka ryanje mazamanisha bankoreke we Philip Magezi chairman w'ekibine eki nagira ngu nke kibina kiba ya mbere kubika bakeguza no kutunga ebyoma byo kukoresa ebyaroni ahamagoba make twine kibakweta savings and loan scheme program kiyambere bamwe aba members bitu abaka percentage kache kama gwa kutufutekaho kandi nako kugira ngo kaba promote kaba motivating batateka teone zabusha bunjire mu mwana abandi bakuru umuntu mumanye ibine kugarura sente mwena nimba shaba directors mwena abona agamba ababarya muje twataga nitunga address zanyu tukwataga nabali abakama b'emyoga aho nicyo supervisors babo then muturebe ngo groups ezo zagira ki za joininga ezo government groups nimwe mwaba consider aho kuba under the circle ninga cooperative twineho element ninga principle kugira ngo open membership mwena muri entitled ku joininga those groups zaziriho zirika kuri selfish abeja shatana bana batungire amabarha go kukanika rero mukaga batunga za driving permit bwanyuma yo kutendeko Catherine Shemerirwe ewa ine certificate yawe Catherine Shemerirwe aga gasha kwa Robert Mugabe aha wa Tayar West 2 1 Congratulations